Hello, the double guardian. The Ola online would Aweni, Dito Tepano, Kani, Yakasaro Weda, Aweni, Malusuba Hado, Awe America, citizenship, Taduseno, Tatikwa Siserpa. Do the little kai me ono, the little kai me oni with us when quala let the little kaya pumano, meet over the thickna so di need or quala the make it till a healer coordinating the quala little kaya pusse, banukula yaka pala little kaya pumano. Blowing a sutani, because quavada kablipa haturno, kablipa turni, gave principle of America democracy. Nimikwala kabli pattern or learn about the United States. La kapakupeni kwala learn about the United States civics test no. Lala penny no principles of American democracy. Aweni bakaweda learn chapter kaino akur kaini awe kete piana bakaweda keweda tati kwar pa bakada weni America padua ta utulo solota utulo solota weni ake womono bloody ni na tati kwa third plan tati kwa third plan ni what is the supreme law of the land. What is the supreme law of the land? Not what is ni me manile the supreme law supreme ni keweda adukata no law ni keweda tatu tabla of the land sianiti corbino. What is the supreme law of the land? Tati kwarpla komya sita ni keweda ko America no when ni tikorbi no atatu tabla la atokatani kemanile no. Bloody ni tasisani keweda the constitution no. The constitution ni akeweda tabla kala palatini weda ko America we dio thada ko America tabla we ni kwepa weda no la takatonu ya khosinui phani no founding fathers awedi kweda constitution khai no constitution ni akeweda tabla mu pwa mo no tabla mu pwa la kejeta tu ta tabla la ba khaweda de weni ko America no ata peta prami no tapani oda la constitution bu khela khese no hotani tatikwa ter plani what is the supreme law of the land no tika bi ata so ta tabla la athogatani kemanile data sisani the constitution no kewada constitution tabla tesa khusi mo no constitution ni dom awani constitution ni kewada chiko tabla aweni akiwor ka no do aweni papla weda no representative democracy no logo America we ni no ko khu ko na tir phani aweti ni Pertala Pachipuka Puakasa, no, Coprola Pachipuka Po, Huchara Ho, no, Coprola Pachipuka Pura vote or Honi, no, Aweti, Perala Pachipuka Po, Edusiani, Talatiko Kunar, Pani, Marala Pachipuka Po, no, Dota Tuta Thota Blushani, Baraquela, Kelakasila, Weni, Constitution, Buna, Dota Tikwa Kibler Planon. What does the constitution do no the constitution kaya mam ni le no tablet sa khuti we no amuda mim ni le da we mam ni le no do ni mi kwala la na li gabli patter ba ni no ta ti kwa kipla plan ni ta sisa ko we da set up the government no set ni ke da di oro set up ni di oro the government padu bo pa no constitution ni no order tabla la when ni kadu thaweda when ni government no padu la kaperta no the chipla planetara defines the government no defines sitani te plarada weda padu tapue no ma plarada padu tapue no defines the government protects basic rights of Americans. Dr. Dawada, America Chipukopo ata kweta ya kuthir pa no. Dota awehina weda la libuni awehina ta sisa third player na gain mila du cinemon data plani thilomono. Do you papia thorwano.
what does the constitution do tabla the sa khutini amam ni le no the Tassisani set up the government, Dura Padubaba defines the government, the Plateau Minimum Plateau Padubaba protects basic rights of Americans. Dr. Dewada, go America, Tipuko Po, Ataqueta Yakutir Pano. The Pella when he patinura go Americano, Kunarpa, when he do when he tatuta thought a blur canny, aware edward la constitution way camera tala a cano learn miquala hoku tasisu calapuni america a constitution a tabla kuthi weni kewada a gurgler mono a thani a jigatolo bloody awete di urwada constitution kaini no palo weda weni no palo weda tasuda ko mo no tasuda ko mo le state bi di to state ko bi deni uda tasuda ko mo di to ni ula weni Colorado ni udweda a state a governor no di to papa weda state ni bloody ni weda the kunala represent a state binimono covid susula ura kunadini bamnu kola phela weni patini weda ko america weni aweti kwe weda constitution ata block khuti khaini awen no phalo weda tasu ko mote edu weda la tasu ko mone uphu thela la pdu to phu o wada pdu to phu ni kamara phe sa di ni ba di to adu pu we pu hela ko bi yo ni no la pu kwini si pdu ni uda tasu ta ko mo khela do aweni pera prada dia ta basa solomia ni mimi la ko american constitution ni no awen no phalo da ta suta ko mo di so weda ta suta ko mo shen ni ko weda la pa chi bu ko po asibu mo no awen no phalo di ni do ta no phalo ta sura ko mo la awen ni local worker state bit bini ko weda la federalism no ta kai ni o lo ye she pya ro da constitution bam nu ko la na ma lo ta we ni edola na na po weda ko america tabla chiko tablet au solo sa mono te mi thela rutu si de le do se de pro di ni ba na ke arido mala pa ko pro ta do se ni no na ke arido se kala pa na pa do ke ni ta si kwa plan on the idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Now, the idea ni kewera sumo of self-government. Self-government yani ta partial onogsata is in the first three words of Constitution. Kewera ta katu asugate the plala tablete sa khutia puno. Eduseni ta sugmola bakada weni tapper no kasata ni mi weda takatu asugate the plala tablete sa khutibu what are these words no takatu asugate the plaweni mimni lemono do tasisani we the people pawe pagamla the pa no we the people edo siani no dito itete mungala america ni no palaweda atabla tesa khutini kwe weda la kano palata ta sukumor pha dota sumor phani ko weda la pakamla sibu bachipo ko po sibu na we the people athor blana ye ka phapya thin no the idea of self government is in the first three words of the constitution ta sukumola ami weda ta partial onokasata ni mi takatu asugute thapla tabla tesa khutiebu what are these words no ta takato plar phani mimni le no ta sisani we the people pawe pakamla da pha no doni no nami kwa la li ni no la kabli pa khi no kabli pa khi don kwa da la awani no gilui no gilui ni te wada no what is an amendment no amendment ni ke mani le no amendment ni ke wada tama aro okay weda tablo la bata turn aro la constitution pu mo no ba nu ko la phela we thi no for palatine america no ko ko sugar mi papa pra sugar pha phela awe thi kwe weda tablo se sa khu thi ni awe thi na pa weda la chi ko be ni ka do tho le tho lo
ta la khasunya ni ta sotale ko tho akutani ta tu ta so ta bless ko tamilu sotale o mi tamilu ma aro mi ta ma aro ke te wani awete paloida ta lo hodi paloida di to pete chale ta blala di to pa ma aro mi pama aro weda ta blur phala weni ta blur khuti bu ke se go do ta blur la pama aro phani no weni ko weda la amendment mo no what is an amendment no amendment khasi ni mim ni le amendment ni ke da ta di aro weda ta su ta so ta blur la ta thanu aro weda la constitution bu do ta si se ni awe kwela da phani khip la no a change to the constitution that's hot lela awani tablet sakutiebu the author plane in addition to the constitution made me awani no ta ma aro la constitution ma aro se ni tabla la to ba the ke ni pa lo ba la tabla shani ko oro akhuta ni pa di ora tabla khani dot mi la pa di ora pa phanu nyo ke se ba no ta su ta so tabla khani no ka ba ka ba phru da when ni congress no pa la amara la congress buni ora khuna la ste bi yesila mia aweti ni no ba tulowe ba forward tulowe da la ta su ta so ta blur khala pa kwe khi thawe ni aweti serpu serpu kla ni khipu mi tulowe ma ta blur khai ni wa thanu la constitution bu se mo no khoda ni phela weti kwe we da when ni constitution ni na pa we da la ta su ta so ta blur ni ka ba aro na ki temila when ni kwe aro nyo nyo ka si ta nyot la ri da di ne so sin mi se ko la ta la pa ma aro te ti ri awe te di ore ta bla di ni da awe ni no ado mo no ado amendment la ba ta thanu aro la we ni la constitution ni ka mi we da ta khwe ta ya la we ni pa la a lo a ki go lo to de pha go mo no physical disability de pha go ba ti la ba kwe we da tablet sa khu ti ga ni no tar khani to ba na ke so so to khe ni no we ti khopla pa la a ke we da disability de pha khu ni re lo we no re lo we di to ka ni ba ta khwe ta ya la di to la ta su tho de pha mi a we ti le ni ha ro ke ti go da ado ta su tho la to o da we ni se su tho da ma no da li ka da pha mi de mi ba elevator mi da to da ramp la we ni wheelchair la tho ti da pha mi ni ke we da ta ko ta khe la pa la ke we da disability da pha ka le ni ha tho go mi a ko ta ni khe khe ni ta su tho ta su tho mi ge chor pha mi ni ar ke ni ta to ta so ta bla we ni ula we ti da pha ni ka ba ma we da di so pa la ke we da pa uh disability တဖာလဲနေဟာတော့ကတိရောဒီနေ့ဆိုလဲတဖိတမလောမိုင်နဂီဒီလအပူကွီနေပတ်ဟေဝဒတဖိတမလာပလာအမ်အကေဝတလပွဲတဖာမီဝီမနော်အိုဒ disability တဖာမီဝနကေခဲနေနော်တဆူတသောတဘလဝဲဒါလာတဖိတမလာဝဲတိမသေးဝဲနေနော်တမကစားပါဟေဝဲတိမမီတဟိနေကေထောဒါ discrimination နေဘဒူအဝဲနေလူကောဝဲတိသေးတော့ဝဲတိပါဟိဝဲဒါကလုစီလဘဒူစီမနော်အဝဲနေကေနော်ဝီလူမနော်ရကဖာရတော့ what is an amendment နော် amendment နော်ကေမနီလေ amendment နေကေဝဲဒါ a change to the constitution ဒါဆိုတလေလက်တမလာ constitution ဘူး in addition to the constitution နော်တသူတသောတဘလလတမအရောလ constitution ဘူးဒေါ်ဒီနေသောနမီလေဒိုစနေနော်စီစသရပလစီလာဒမီလနမစီစခိပလလာဘာနော်ဒေါ်ခဲနေနော်ဝီရှ်Norwegian what do we call the first 10 amendment to the constitution နော်တဘလမို့ပွာအခတိအခါတစီလာဝနေတဘလသက်စခုစီဝနေပကောဒီလေမနော်amendment ကဲစကောဝနေသသုတာသောတဘလမှုပွားခမနော်လဝနေ constitution ဝနေနော်သသုတာသောတဘလခေါ်အဝိခတိအခါတစီနေဘာကောဒီလေနော်တကောလ the bill of rights နော် the bill of rights no what do we call the first 10 amendments to the constitution no ta to ta
so tabla akoti atitisi la tabla thesa kuthebuni pakodi le no the bill of rights no agera the bill of rights ni agera tabla thesa kuthi kotitisi la when pakwe wera tabla thesa kuthi la mi wera James Madison no the Thomas Jefferson pa with the pani tanwedala when tablet sa kuthebu no the tatikwa no wihuno what is one right or freedom from the first amendment no la when amendment ni muka khati ni wera khati mi no khati ni barakola the bill of rights dollar aweni no la ta tuta to aweni khati phani aklani no the khani barakola no what is one right or freedom from the first amendment no one right ni ta kweta yaraka midmi freedom ni get a tatabli from the first amendment la when tabla khutia khati keter khano ni barak kewedam ni lemano what is one right or freedom from the first amendment no the tasisani weda speech no religion assembly press petition the government no speech ni kewedam ta to ta hotara lora din te tilo speech no ta to hotara lora ta when ni me speech ni pa khweda da di so when ni ne do kana weda ta ka sor pha mi mo no the political be ni padoni ba da freedom la speech no ne che pa me de ba ta da mi mi ne pa le tho tele Facebook din da ti me the YouTube din da ti ni free lo pa do tamatita ba te wa not mi la ta la pe do ter pha ba ado nami thu to da no la ko bya ni nami te chai pa do ba mi ge ta ke tho la na ta ta ba na ta mi ni na le tho te kro di ni de te ba no ya kon ku ta ki ko plo wi aku da ni edosia ni speech ni ke wa freedom la america bu na ta si ta do pha the religion ni tabuta ba no tabuta ba la ko america bu ni po da tabuta ba ta sabli ta la pe ke wa tabuta ba dile takli ni pa buta bara zela ko america bu peke wera weni buddha ye peke wa kripo ye peke wera muslim ye hindu ye doga ra phagi ni no le america ni buddha tabuta ba ta tabli no aweni ke wera pa pata khweta ya rakha mo no da tor khani assembly sia ni ke wera ta ko ta opho ro pho mo no adola pukwi ni po pakanyo po le pa phla ta la hiwa menya aweni ke wera assembly de kha chi lo ke wera ta le pa phla ta ta tar phani bo de ta khweta ya da padu hiwa khwe ya la pamate de ke wera tatabli de kha mo no press ni ke wera speech ni ke ra ta ka to la ra mo no me press di ni ke wera di so ta ka so ra pha no ta ra lo da ta ka so la america bu ni po da ta tabli ba kha da ta ra lo ta ka so no ta ka so la we tin mani we ta mi la la ni ra lo ta khwe ta ya u me ba la padu ma ra ta ge ba ge klo de mi ge ni ra lo de ni si we ni pado aweni matita te theba no ani press freedom no the third khane no petition the government ni kewada patira la pado no patira la pado ta la weni ado patira la pado ni kewada diso takero tamimi da adola thi dem da de la no we plan ni de wi ba no de mi the thi de plan ba ma dor we phani ni no no kwe khoi tho la pdu la ga kwe tho li la pdu se ma do si ta ni no ako no wi khu no ye pha pyai tar wa no what is one right or freedom from the first amendment ta khwe ta ya ta khwe ta ya ta kha mi de mi ta the ble la tabla khu se so ta kha ni mi ni le no
ta sisani hikaweda penny ye plomono nagin sisa terpla uthila speech no speech ni kewera takatu lora ta hodara lora religion ta budaba assembly ta oporopo press ta ralo ta kasorpa petition the government petira la pado okay da when senior planner tatikwana we ni how many amendments does the constitution have no tabla thesa khuthini uweda da when tabla no khuthi pwe thi le mo no amendment pwe thi le no 27 khisinui thi mo no when nyolo the constitution have no tabla thesa khuthini uweda da tabla mu pwe thi le no khisinui thi 27 tabla tesani amendment um amendment tabla mu parphani bata saro thanu ma ro la constitution buni sala to tho nui ya khwisita bani mono dari ni tadi ara ya tsi phela to tho nui ya khwisita bani no pathanu ara ya tabla tsi nui kha mono la akhochi ni ubasa kha tsi do phara tsi nui kha ni kero da wani khisinui kha ni no Okay. What did the Declaration of Independence do? No? What did the Declaration of Independence do? Taboba ralaweda tatablini mamni le no. Declaration of Independence ni keweda lead bila tak kwe o la tak ralaweda tatabli goma no. Kutani terkhani announce our independence no. Announce ni overall no our pawe independence ni tatabli no bobara lo da patabli no from Great Britain no awe la awe ni declare America tabli ha di bani awe ni bata pola Great Britain mo no ko ekli no bata pola Great Britain do our kwera Declaration of Independence la awe ni lir beni la kamat ka pobara la pakamla klana the lir beni klani pakweda weni tala pachipoko po loba da pachipoko po akwe yar pamono no announce our independence from Great Britain no bobara la patatabli la Great Britain asibu the kitty declare our independence from Great Britain a community mi kholo pawe pakanyo klone wotre ni to athe to kalwa ba mono hudani announce ni bobara lo declare ni ralo na awani the awe a third plane said that the United States is free from Great Britain. Dollar beneath the Plarovedala, go Americani, the blade holler, go Britain, a tapeta prapolamono. The Pella when he Great Britain power America can patibo koponi to order tatabli ba to order takweta ya lalapo beba a within a bahiwera takuta thwerpa ama bloody ni tala amata pado ta plema withibana ta kweta yarpa la ta duni bani opa anya akutani na with din diguera when ni diploquera Great Britain blani kwera Declaration of Independence the bobara loida la ko America ni chukra la when ni Great Britain ata peta prapola no what did the Declaration of Independence do? Ta bobara lo weda ta the blame mamni le no. Declaration ni bobara lo independence ni ta the blame no. The third planet announced our independence from Great Britain. Bobara lo weda la pata the blame la Great Britain Sibu Kiritini declare our independence from Great Britain. Rala Wedala, but the Blito Wedala, Great Britain Sibu. 13 said that the United States is free from Great Britain. De Wedala
America ก็เสิร์ฟผู้นี้ทุกเพลทละ Great Britain สิบูเนาะดอนมิเลเดเซอันซิสเทอร์เพลติละดอนอยควีนอยควีนี่ what are two rights in the Declaration of Independence เนาะแล้ววันนี้ลิโบบาราลอตาตะเบลียผู้นี้เนาะตับลตับลไม่บ้าถ้าเควดายาคิคานีมิมนี่แหละเนาะ life เนาะเต้ามู liberty ตาตะเบลี pursuit of happiness pursuit of happiness นี่ta kweda yala ga huera ta supisa nyomo no edo sira ni ka ta blade hala paga ta soti mano phola mono temi weda la hu ta mu ta pyo la le o thi dim da de di ni ba no edo sira ni pa taw mu ni ba o da we ni ta supisa nyo pa me ta ba ta soti mano wa ni no pa hu weda ta supisa nyo ti ta supisa nyo si ani su thoni pho kho pho mara su su da o da close la ka pui ka ta ta ble la ka pui ka mam nim da di ni pha mo no ta ta ble la pa do ni ba la ko america bu khe ni no khu da ni ta ti kwa ni a tor bra no no queen no what are two rights in the Declaration of Independence เนาะถ้าเควดายาคีคาแล้วลีโบบาราลอดาตะเบลียปูนี้มิมนี่แหละมิมนี่ตะพาแหละเนาะดอฮิไปดาเซอร์เพลดอนซิซวันนี้คิปเลติดอเนาะlife เจ้ามู liberty ตาตะเบลี pursuit of happiness ตาคูเวดาตาสุพิตาญอเนาะดอตาติกว่าโนอิตซีเนาะ what is freedom of religion เนาะ freedom of religion freedom เนี่ยตาตะเบลี religion เนี่ย tabutaba what is freedom of religion เนาะ tabutaba ตาตะเบลีสิตานี่มิมนี่แหละเนปลอนะตาปะนี่นี่ยะเมเวนี่ translate เวดา when is sentence นี่ but translate เวดา sentence นี่ Pakila Lockheed Bandia, but translate Chola Lockheed Robaki Jani. What is freedom of religion? What is Mimanile? Freedom of religion. Tabuta Tabli, no, Mimanile. Permitters le lulu to Kalawani Gevera. Mimanile, Tatabli, Tabutabani. The make sense lava community the lunya lava kodani the may translate a kalawa rune translate sola lockheed no what is freedom of religion no tabutaba tatablini mimnile you can practice any religion or not practice a religion tabutaba tatabli sitani mimnile tasisani no tera nabura barara ta bataklu da le ne do butho bata ni ti mid me bara ne de do butho bata da nor mi na ki de ta ko ro ba no ke wera ta te ble ne ola ne sibula ne do ke wa kripo ti do ne do ke wa boda ti ne do ke muslim ti do ne mi te do ke nor mi ba de da le ba yo no bla ba de ma khu ya no mi ba de ti se ko lo no you can no you ni na can ni they practice ni mawada tabutaba lila de mimi mono any religion no tabutaba the khalala that or mitame ba do not practice the mata butaba lila not khaba a religion no tabutaba our religion ke tabutaba edo se ane na bawada ta tami ge mi te ne me te do ba no mi dat le te no tati kwa na ite si no what is freedom of religion tabuta bata the blessita ni mimni le no tasisa no you can practice any religion or not practice a religion ne butho batho ta tamila la si me to mi ba do ne me to butho batho ra no mi ba le ti lo aweni ke da tasisa no do bam ni kho awe ba thanu we da aweni tablet ti la tablet thesa khuthi bu le no phela pati ne to ko america khani no pa kalawala ula thi ko ga phani aweti he khwin he khu ta so lo la ko america bu no kalawala ula spain la france holland england do chicago ga phano
away Ola chikoni the doni bata butaba ta the bleba no do chikola bara pola catholic panino away ni manaweda chipokopula butha barata butaba garpa dito mi hiwala takuta se a mitami bada the hiwa takweta ya to so do away atabuta ba la popra khani ba akhuza ni no la ko america woni malati weda la pwa chibu ko phota ga sisida le mi atabuta ba dile gini no we think about the takhweta ya tala butho edo butho ba tho we ni no ke weda takhweta ya lo mi te edo butho ba tho ba da ke sik ko takhweta ya lo no ke ya thor no what is freedom of religion tabuta ba ta the bleni mi mni le you can practice any religion or not practice a religion. Na maweda tabuta ba lela tabuta na bara tabuta ba tamimite metame ba do na tabara not mi ba si lo. Okay. Do no to sit down no. What is the economy system in the United States? No, go America muglo we kwani no, kewada manile no. What is the economy system in the United States? No, economy ne kewada muglo kwa system ne we ni ata usura solata no in the United States. La ko sapu no ko sapu we muglo we kwa ata usura solata ni kemni le no. That's isani capitalist economy no capitalist economy capitalist ne kewada chiko capital ni pepe ni edusia ni kera close mo no chikola weni akewada duklo dose economy take la banyo clonico keep la plane kanyo se edute ni market economy na market economy ni akewada market economy na capitalist economy na komyo ka kholo edusita ni no kewada kewada muklo we kwala weni business ta phani ola wani private asibu no pa kamna daga sisi asibu la temi wada la ti padu po weda ba no di so mi mera communist ati ko di so tru ko di ni ni ar ke ni padu phokhi kha weda wani siwa ye mo no muklo we kwa klo kle mi mi la ko america di ni no ke weda muklo we kwa phani o weda la pa tagala sibu lo mo ke di so ado nele marala aweni thonya yo pala akewera company khoni kewera private lom kera company plan ta bakhala padu ba edu sian mo no Lorine tasikwa no it sikhi no tasikwa no it sikhi ni what is the rule of law no rule ni kewera ta no ta of law ni tabla no when you what's the rule of law no tabla tar kai ni ke translate la banya klani koma nyo bola na ge when we Macadamia de Chebo, what is the rule of law no when he ta tabla a tabla ni memni le no desiani no everyone must follow the law Pako hade kaba ma potreveda ta tabla ki leaders must obey the law no kunarapha kaba dukana ma treveda ta tabla government no padu no government must obey the law padu kaba dogana ma po thweda awani thiko ta so no the law ni ta so no one is above the law no pan pataba ula ta so tabla phokun no ga ba no no necessary therapy si lo no awen da ba sisa ko phla de ba no git sikhi ni do te da no tala ta tabla a tabla ni kemni le no ado si ni ta khani no a tabla ni kemni le a tabla ni keweda pa ko ga de ni kaba ma po thweda ta tabla no ado pola america we ni bala khisitni se phola ni
authi te ba authi te ni ba weni ke tabla do pakwa de ka ba ma po thwe we do no authi mu ni no so le te ni ba do pakwa de ba ma thwe we no pa ka nyo pho ni ba we da DWR no drunk driving no authi mu de no ka cha ni ow ga no kho ta ni တမပေါ်ထတာဘလဘာဝကလိုက်အဝဲနေတဘလနေပကောတဲ့ကဘာပေါ်ထဝဲနော် leaders နော်ခုနာဒါလည်းနေကဘာမပေါ်ထဝဲတာတဆူတသောတဘလနော်လောပုကွေအပူကွေအပူကွေတနီအပူရနော် America Minnesota အစနေတကနေနော်ဘာတာနော်ဟာတော့ကွေလာလော်လာခေါပလိုလက်တချီနေဝဒါလာအဝဲမှာပရွယ်ဝဲတာအဝဲနီပါပေါ်မူလာမာတကောတန်ဒေော်ကအခုတနီတမပေါ်ထတာဆိုတာတော့တဘလပါကဲလခုနာနိုင်ကေပနော်ဟာတော့လာလော်လာသေးနော် Learning government must obey the law government နော်ပဒိုဘပွားနော်ကဘာမပေါ်ထွဲတာတတူတာသောတာဘလစစ်ကော no one is above the law နကေဘချီဘုကောဖိုရေနကေဘဒုဘပွားရေခုနာရေနကေဒိုရေနို့ဒါဝဲနီမနုမတိုင်နေနော်နို့လက်ချီကောတတူတာသောတဘလဖခုတတိပါနော် okay ဒါအဝိနေကေဝဒါတရကူနော်ကေဝဒါ Part A မနော် Principles of America Democracy နော် America Democracy အတတူတာသောတဘလခုစီဖာဒကေဒါတီကောဘီအဝဲနီအတတူတာသောတဘလအဝေကလုမနော်အဝဲနီတတိခွာဝဲတာတစီခိဖလဒေါ်နမီလက်ဒိုဆဲနီနော်အဝဲကတိခွာနာတတရှေယကလာနေတဖလနော်ဂျာကတနော်အခုတနီကတိခွာဖလဲဖလာဒီအိုဒါလာပွား interview နာတကစီဘူးအခုတနီအရီဒိုဝဲဒါလာအဝဲနီနကမလောခဲလခဲစင်းမနော်ဒီဆိုယထချိုလဲညာနီပမေးလေပမေးပါဒုစနေတရမှုပြယောမှုနေယာသာရဂီနောကျေပါဟေလောမဖာလီဝဲနေဒေါ်ပိုင်နေလူဖလက်ရဖလက်ဘလနေယတကောချဲလာခီယနေတဲတာကဖားဖလက်လောကဖားကဖားဖလက်လောမလဲကတိကွာဖလက်ဘာဘလခနေတာဘာယေဘတိကွာလာဖားဖလက်နေချီယာဒီယမာချနေသေးပါယမေတူလိုက်ဘူးခိတဘာနောဘလဘာကိုနေတူလိုက်ဘူးခိနောဘလဘာနော်အခုတနေကေဝရာတတိကွာနေတစီကိပလဒေါ်ချီကီဖာပြကေတိထဲလောလဲတတိကွာတစီဆလောနော်မကနီရှေပြခုစင်းနော်ကေကေစာရောရလနော် learn about the United States civics test A principles of American democracy 1 what is the supreme law of the land tablatasa thokatala chikawini kemnile no the constitution no tablatasa khuthi what is the supreme law of the land Tiko tablala athokatani kemnile the constitution tablatasa khuthi now kino number 2 what does the constitution do constitution ni mamanile tablatasa khuthi ni amamanir phale set up the government diurabdubwa defines the government maplarabdubwa kiwom protect basic rights of America the America chipoko pho atakweta yakho chirphan donagitana the idea of self-government is in the first 3 words of the constitution tasomula amiwera tapashalota la tapashalothani miwera takatu third asugta third constitution abu tablatesa abu what are these words takatu plot by memnile with the people pawe pakamlar pham donogilwino what is an amendment no tama aroda tablani kemnile no a change to the constitution that's how the level ala tablatesa khusebu in addition to the constitution tama aroda tabla thesa khusebu no what do we call the first 10 amendments to the constitution tabla mobwa khotia thitisi la tabla thesa khusebu pakodile what do we call the first 10 amendments to the constitution the bill of rights no the bill
the Bill of Rights. Number 6. What is one right or freedom from the First Amendment? Ta kweda yataka mirmi ta the blade soldier color tabla kuthipuni mimnile speech ta si te loda ta hodara loda religion ta butaba assembly ta upurupo press ta ralo takaso petition the government ta petito si pado on how many amendments does the Constitution have? Tablum Yoko amendment Kaila when you tablum Mupualona, when you could like Kelo tabler Kalona, tablum Mupuala, tablet Tessa Kuthi Puni, Upetile, 27, Kisinui, Noiho. What did the Declaration of Independence do? Tabobara Loweda Tatablim Mamnile. Announce our independence. Bobara law patatabli from Great Britain. Law Great Britain Sibu declare our independence from Great Britain. Ralaweda patatabli law Great Britain Sibu said that the United States is free from Great Britain. Deplaweda la America ko sapoway the Blitoweda la Great Britain Sibu. Now we queen. What are two rights in the Declaration of Independence? Ta kwetaya kika la ta bobara la ta tabliapuni mi minute pale. Life, liberty, pursuit of happiness. Life taumu, liberty ta tabli, pursuit of happiness ta huera ta tupitanyo. Don't know it is what is freedom of religion? Tabutaba the blessita ni mimnile. You can practice any religion or not practice a religion. Nabuta bato tabuta bata mi the mitami bado nabuta bato da not mi da letilon. Now it is it no number 11. What is the economy system in the United States? Đó có America có support muklowe kwa ta akiwa ni mim ni le capitalist economy market economy no đó ta tikwa na wi sikino what is the rule of law ta ta bla ni mim ni le everyone must follow the law pakogade kaba mapotreda tabla leaders must obey the law kunadapa kaba ma dokana matreta bla government must obey the law padubapwadapa kaba dokana matreta tabla no one is above the law padu weda la tabla phokun notagaba do တနည်းရဲ့ဘကမှာပဲဒါဝင်းနေတစီခိပလပါစနော်ဒါခမစလေရကမာနေတဲ့ live video ဘာခလာ part B နော် B နေဘာခဝဒါ system of government နော်ပဒိုပပအကီဝတာဆလရဲလာတာဝီဝင်းနေကိုဝဒါပွေဖလလဲနော်တစီသပပစာခဲလနေဟုတ်ပါညာမေတခိုင်နေကိုဝဒါOra the blue planya mono ke weda no wi disi third dila no wi luisinui disi third to weda le luisinui mono hoda ni chemistry ni kamara life ba khara tar khai ni blori ni ake weda khai ni mara life associated blow mono hoda ni mi tikana ni mata dile no mi tikana ni ake weda manyor le tu go je ne tu comment ni la phola ma no mi ti blo ni ni tani nya ye kama pwe lo da khem si ni bu kama da phar pi mo no pu ta ni ti mi ke wa da pa ma lo da season pha da he ni lo kwa ri ke ye kama wa da sakato ni ka ba da we ni kinari the ni hala kho kinari la min sura pe mo no pu ta ni tab de ko ade lo no bye